na na luas tiban-tibanan aing memang kina turuning ayang titiang ingyan kawintenan daging tatuotan wenten sios ingyan pemargin sang tuung kuning lunge ueak tiban-tibanan tao memen belingi tuan wenten sios indi kawentenanipun memenipun rares kabelingin sapunika ingyan kawentenan daging tatur bamatuh 5 bulan ingyan kawentenan tuh belingan utawi bobotan memenipun sampun matuh 5 sasi gada gede ngempedi ingyan kawentenanipun gumanti dahat ngempedin pisan ditonanang sakit hati riantukan suwe sampun katilarin antuk nanangipun raresipun maduwe ring sajroning manahipun kantos sungkan manah makuyakiannya maawana nanang bendu punika awanan nanangipun mawetu ngawinang bendu pisan manahipun waluyeng nyagang tangkang ingyan sungkan nyane tan bine gumanti ngenyagang rumah setangkahipun dek-dek remuk makewiak disapunika kuning ayang titiang rasa-rasa tan digumi yen kemanahan tukipun rasa-rasa yangipun wiyakti nenten ring during pertiwi kawentenanipun kana imo memen nyai ngeranaya sing jadelen
ngawinang manahipun bingung dan wenten sios wantah memenipun sane ngawinan. Ada nyingal bungan pudak lan turun ngayang titiang ne mangkin wenten keaksi sane nyingal ipun isekar pudak uyakti. Iya gelut penyunyuin sangkaning manah dating gitu pisan ring kawen tenane kadi sapunika rares punika kagelutur kapenyonyoin. Buka tingkat teken piana ingyan parilaksananipun manut kadi sesano ring anak kalit indik pemarginnya. Budak kelan tas munyin duaning anutang ring sesano anak kalit raresipun sekar pudak punika sane kebaosin. Idewayane ke rewaune asapunika ingyan daging kawintenane pura mangkin raris keaksi idewa tan wenten sios. Goron idewane ratu wenten siosane pinah ke guru punika tua iratun dewane. Idewa tani bagyo sakyolak samang pesan ningyan kawintenan idewane rumase tani bagyo sane panggukin dewa. Dene tuot nomade puniki sanes sandang tuot rikala pacang numitis kejagate. Sangkan jani kemenengin ban ibapa punika awanan ni mangkin ideo kamenengin antuk bapan idewan.